ikipe ya Real Madrid imaze kugera kuri biganiro na Benfica ku isinyishwa rya myugariro y'ubumoso w'umunya Espagne Alvaro Fernandez Carles w'imyaka 22. Nkuko byatangazwe na Mark ndetse na Fabrizio Romano, iyi transfer igomba gutwara Real Madrid miliyoni 50 z'amayero nkuko biteganywa mu masezerano y'uyu mukinnyi muri Benfica. Real Madrid yemeye gukora swap deal aho kuri miliyoni 50 z'amayero izatanga kuri uyu mukinnyi yongereyeho umukinnyi wayo Rafael Obradora ugomba kwerekeza muri Benfica nk'igice cy'iyi transfer yo kwibikaho Carles. Uyu musore w'imyaka 22 yazamukiye mu Academy ka Deportivo La Coruna mbere yo kujya muri Real Madrid afite imyaka 14. Uyu ni umwe mu bakinnyi bifuzaga gukina ku rwego rwo hejuru mu gihugu cyabo, none byatangiye kumuhira. Alvaro Fernandez yakiniye ikipe ya kabiri ya Manchester United ariko ntihabona umwanya uhagije. Ibi byatumye yigira muri Benfica aho yasinyiye ikipe burundu mu mwaka wa 2022 nyuma yo kubanza kugirirwa icyizere ku ntizanyo muri ikipe aho yaratijwe n'ikipe ya Manchester United. Carles abaye umukinnyi wa kane Xabi Alonso asinyishije nyuma ya Danny Wilson, Franco Mastantuono na Trent Alexander-Arnold. Biteganyijwe ko Carles azaza gufasha Fran Garcia mu gihe Ferran Mendy we ashobora gushyirwa ku isoko. Real Madrid igomba kwishyura miliyoni 50 z'amayero hatarimo bonus. Hanyuma muri swap deal ikongeraho umukinnyi wayo Obradora ugomba kwerekeza muri Benfica. Biteganyijwe ko iyi transfer y'umusore Carles mu kipe ya Real Madrid izemezwa nyuma y'igikombe cy'isi cy'amaklub kiri gukinirwa muri Amerika. Fabrizio Romano at Carles to Real Madrid, here we go soon. Byarangiye, Real Madrid yamwibitseho nawe. Mu gihe Real Madrid ikomeje gukora impinduka zikomeye ku rutonde rw'abakinnyi bayo mbere y'umwaka wa 2025-2026, izina rya Rodrigo Goes riri mu mazina agarukaho ku rutonde rw'abashobora kugenda. Uyu munyabrazil w'imyaka 24 amaze imyaka 5 akinira Los Blancos. Gusa ejo hazaza muri iyi kipe ari kurushaho kudasobanukira buri wese. Rodrigo yamaze igihe ari umwe mu bakinnyi ngenderwa muri Real Madrid, cyane cyane mu mikino ya UEFA Champions League aho yagiye atsinda ibitego by'ingenzi. Gusa kuva Xabi Alonso yagera mu buyobozi bwa Real Madrid ibintu byarahindutse. Icyizere Rodrigo yari afite cyatangiye kuyoyoka. Arda Güler ni umwe mu bakinnyi barimo kwitwara neza cyane kandi ari guhabwa amahirwe yo gukinishwa imikino myinshi mu gikombe cy'isi cy'amaklub ikipe ya Real Madrid iri gukina aho bageze muri kimwe cya kane. Franco Mastantuono umukinnyi mushya umaze kugurwa nawe ashobora gukina ku mpande aho Rodrigo yari asanzwe akina. Ku mwanya w'imbere y'ubumoso aho Rodrigo akina neza cyane hari Vinicius Junior utarabona ugomba kumusimbura. Byumvikana ko Rodrigo Goes ahita hatirwa gukina ahantu atisanga neza nko gukinishwa nka nimero 9 cyangwa se agakina ku ruhande rw'iburyo yataka bigatuma adatanga umusaruro. Mu mwaka w'imikino ushize 2024-2025 Rodrigo Goes ntiyabashije kwitwara neza cyane kuko yari yabimenyereje abakunzi ba Real Madrid. Mu mikino 44 yakiniye yatsinze ibitego 11 atanga imipira 6 ivamo ibitego. Yasubiye hasi ugereranyije n'ibihe byiza yagize muri sezo y'umwaka wa 2021-2022 n'umwaka wa 2022-2023 aho yatsindaga ibitego birenga 15 buri mwaka. Nubwo akiri muto kandi akafite impano, amahirwe yo kuba umukinnyi wa mbere muri Real Madrid ku ruhande rw'ibumoso cyangwa se akabona umwanya mu busatirizi bwa Real Madrid asa naho yarangiye. Nkuko byatangazwe na Fabrizio Romano, Arsenal mu makipe yifuza Rodrigo. Umutoza Mikel Arteta yifuza kumwongera mu bakinnyi amaze kugura nyuma yo kugura Zubimendi, Norgard no mu gihe bamaze kwibikaho Victor Gyökeres. Gusa kugeza ubu nta kibiganiro biri hagati y'ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Arsenal byari byatanga. Ikibazo gikomeye ngo ni igiciro cy'uyu musore. Real Madrid iramwifuzamo amafaranga ari hagati ya miliyoni 70 z'amayero na miliyoni 80. Hari inkuru zari zimaze gukwira henshi kwa Al Nassr yo muri Arabia Saudite ishaka Rodrigo Goes, ariko nkuko Fabrizio Romano yabitangaje ibyo ntabwo ari ukuri. Ati nta biganiro biri hagati ya Al Nassr na Rodrigo cyangwa se Martinelli. Impamvu y'ibyose ngo nuko Al Nassr kugerageza gucunga amafaranga yabo nyuma yo gukora amasezerano manini umwaka washize nk'ayo bahaye Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ndetse n'abandi bakinnyi. Gutanga miliyoni 80 zose z'amayero kuri Rodrigo Goes utarigaragaza cyane mu gikombe cy'isi cy'amaklub ntibikiri mu mihigo yabo. Kugurisha Rodrigo Goes kuri Real Madrid bifite impamvu. Ku mwanya we hari abakinnyi nka Vinicius Junior na Franco Mastantuono. Kuba yaragize umwaka mubi byatumye agira agaciro kari hagati ya miliyoni 60 z'amayero na miliyoni 80. Kuguma kumubika ku ntebe y'abasimbura bishobora kugabanya agaciro ke kurushaho. Amasezerano ye azarangira mu mwaka wa 2028, bivuze ko Real Madrid ishobora kumugurisha igabwa inyungu itubutse. Nyamara hari n'izindi mpamvu zo kumugumana. Uyu ni umukinnyi ukiri muto ushobora kugaruka ku rwego rwe. Yagaragaje kwitangira Real Madrid mu bihe bikomeye nka UEFA Champions League. Uyu musore ashobora no gusimbura Vinicius Junior igihe yaba yibasiwe n'imvune, yahawe amakarita wenda akamubuza gukina imikino ikurikiyeho cyangwa se wenda urwego rwe rwasubiye hasi. Rodrigo Goes akomeza kwitabira imyitozo ya Real Madrid ariko nta gihamya cy'uko Xabi Alonso amufite muri gahunda ye yo mu mwaka wa 2025-2026. Iki ni igihe gikomeye kuri uyu musore wavuye muri Santos afite icyizere cyo kwandika amateka muri Real Madrid nka bakuru be Ronaldo Nazario cyangwa Kaka. Umukino uri buze guhuza Real Madrid n'ikipe ya Paris Saint-Germain muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi cy'amaklub ushobora kuba ari umukino wa nyuma Rodrigo Goes akinira Real Madrid. Naramuka atabanje mu kibuga cyangwa akitwara nabi mu kibuga biraba ari ikimenyetso gikomeye cy'uko igihe cy'Bernabeu cyarangiye. Igihe nicyo kizamucamanza. Gusa ngo ureba igihe ukamenya ko kizabyara igihunyira. Icyizere cya Real Madrid kuri Rodrigo Goes kiragenda kigabanuka. Nahazaza he ashobora kuba hanze ya Real Madrid na Espagne. Mu myaka 13 yuzuye neza umunyabigwi muri Real Madrid, umunyakroatia Luka Modric agiye gutangira urugendo rushya muri Serie A akinira ikipe ya AC Milan.
Uyu mukinnyi w'imyaka 39 uzwiho ubuhanga budasanzwe bwo gukina mu kibuga hagati asasinyira AC Milan mu kwezi gutaha kwa munani nyuma y'igikombe cy'isi cy'amaklub kigeze muri kimwe cya kabiri kiri gukinirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva yagera muri Real Madrid avuye muri Tottenham Hotspur mu mwaka wa 2012, Luka Modric yabaye igicumbi cy'intsinzi za Los Blancos. Mu myaka 13 amaze i Madrid yegukanye ibikombe 28 birimo Champions League 6, La Liga, Copa del Rey, igikombe cy'isi cy'amaklub ndetse n'ibindi. Nibaramuka batsinze Paris Saint-Germain kuri MetLife Stadium bakagera kuri finale y'igikombe cy'isi cy'amaklub cy'uyu mwaka, birashoboka ko ashobora no kuva muri Real Madrid atwaye igikombe cya 29. Umutoza Massimiliano Allegri uri mu mwaka wa kabiri muri Milan yatangaje ko Luka Modric azagira muri AC Milan mu kwezi gutaha kwa munani. Yagize ati, Luka Modric ni umukinnyi ukomeye udakeneye kugira ibyo musobanuraho byinshi. Turi kwitegura kumwakira nk'umutima wa trio yacu yo hagati mu kibuga. Luka Modric ntazagurwa na AC Milan kuko azayerekezamo ku buntu nyuma yo kurangiza amasezerano yo muri Real Madrid. Ibi bivuze ko Modric ari busoza amasezerano y'i Madrid muri Nyakanga y'umwaka wa 2025. AC Milan izamwakira mu Butaliyani nta kiguzi cya transfer itanze, ahubwo wumvikana umushahara azajya ahabwa, umushahara utigeze utangazwa. Massimiliano yavuze ko azubaka hagati y'ikipe yakoresheje Luka Modric, Ruben Loftus-Cheek, Samuel Riche, Warren Bondo ndetse na Youssouf Fofana. Hagati hayo hazaba hakomeye cyane ugereranyije n'andi makipe yo muri Serie A, shampiyona mu gihugu cy'Ubutaliyani. Benshi biteze ko Luka Modric azafasha ikipe ya AC Milan guhatana muri shampiyona ndetse no mu mikino y'Iburayi. Luka Modric nubwo atari umukinnyi uri gukina iminota yose muri Real Madrid mu mikino y'igikombe cy'isi cy'amaklub, uyu musaza amaze gukina iminota 94 mu mikino 5 iheruka. Aracyafite ubuhanga, ubumenyi buhambaye n'ubunararibonye butangaje bwo gukina hagati mu kibuga. Nubwo AC Milan igiye kwinjiza Luka Modric, irateganya gusezerera Theo Hernandez ugomba kwerekeza muri Saudi Pro League mu kipe ya Al Hilal. Gusa Mike Megan umunyezamu w'imyaka 30 na Rafael Leao umwataka watsinze ibitego 12 akanatanga imipira 11 yavuye mu bitego umwaka ushize, umutoza yavuze ko bakiri kumwe nubwo byavuzwe kenshi ko ashobora gusohoka. Mike Megan yemeye kukumana na AC Milan ndetse azabona kapiteni mushya wayo mu mwaka w'imikino ugiye gutangira. Massimiliano ati birerekana ko ikipe yacu igiye kubihagaze neza cyane. Leao arahari, arashaka gukina ku rwego rwo hejuru. Luka Modric ku myaka 39 atangiye igice cy'ubuzima bwe bushya bwa ruhago. Benshi barabona aricyo gice cya nyuma kirangiza urugendo rw'umupira w'amaguru muri Milan. Azaba ari inkingi ya mwamba mu mishinga ya Massimiliano Allegri mu gihe abandi bakinnyi bakuze bamanika inkweto. Luka Modric we aracyawutera. Wakoze kubana natwe, ngiye mvaga kuri mikro nari bonera bayo, dusubire dukumburanye mu gihe nk'iki, mu majwi nk'aya, ku makuru nk'aya. Bye.